Kajing sakan tho jong ba pol ling do ubolong menteri sarkar menta hapo ke sarkar MDA2 halor kajing bam don jong u hanong ba Shillong bat hapo ke jela kumju hakapor ba kajing ki bandawa penbet ya ke reservation policy kala khluj ba kari khasi jantia kala penlong yo ba pol ban lum kerki ya ki lat pathai khubor mari poi hanong ba Shillong bat ban Pynshai halor kajing leit bar ri jong u Pen pau ba kajing bam don jong a Shillong kam dei ba alegri lani nalik kai shono kalau don ke jingi penbaik ke bala muslim limba ke clearance ke bangiyo na ke Ministry of External Affairs ba ngan yalam ya ke Kyrwoh ke delegation jong ke sarkar Meghalaya banwan ra ya ke European technology but kani ke technology keba ginyo sedang ya ke Shillong Roadway project. Kini ke Roadway project kawan poi pembashi spa 1 crore. Ni balik kenang banyak kendu authorities Switzerland bandingkong nak tahu bagai teknologi kebangin pendangkam kedai benlong world class. Kebaar kejingnya serium jom ke climate ke sumbereng ke jongki bat balai ke topografi ke jongki juga ban learn ba ni bendan kami yang ini ke teknologi bat ba kini ke project ke bagi orang ke monorail gondola ke ba memang batai mentan kan poi masih spa sampai crore ke jemput ya ke funding lai dari Asian Development Bank bat ya ke teknologi bat ya ke iban ya ke technical support naga sarkar Switzerland di hakani ke jing leit lei kedua arong aku sahabat absen tarik ya kini ki officers bat minister Christoph Skalata tourism minister John Saint Morris kabari kawin ki province Preska Anan, member of the town council, kani kedai ba ulok jangkau don Delhi, Kyrwoh based hangti Switzerland. Bat nangta mulai kedua patru lakajong ya Ulrich Ristenner, CEO jangka town of Saint Moritz. Kini kedai official program. Bat hakini ki official program ki la assure yangi ba sarkar ke jongki kan aya ka full support nak benda ni project ke bandai ke project ke bahaya do North East India nak benda ki cable cars monorail gondolas di apa jong ni ke project ki beliau ki ba leit hakadai ke jaga ke site project site aman ka cable ka kinio benda membantu spa ngut shishi kenta bat ladangi ken ba hi pentrekam shipo hours shipo kentaru kemudian nreu hajar ngut kibriu kinwan banjungo ini ke project kepamut bagi economic benefits nangta kinlong ya baro ki brio nado ki nong di jingdi nado baru Meghalaya ter hado bandapoi project site kebalong nalau sokdun Shillong di kindan ki gaming activities entertainment kindan ki park kindan facilities nak mentaki kena kindan facilities nak mentaki disabled kalong ka project kalong very ambitious but kiban syong kemanga mention mentan kilong nrius pangut ki si kenta di nrius pangut katam kemba sispa ngut ya kajing mi kikam haka ki office jong sarkar Meghalaya haka sisnem di nasngau
Gitu kiba ong Balei ngam sim lawan bani join haka hunger strike jongka VPP kin hap ban berkat kumni ba hatu kalau possible mo ya menteri jongka sarkar andara confirm ya ka appointment bagi minister jongka wei pat kari wa un cancel no ya ka program dak bai thu iki bagi don ki seng seng berthai ki bansha thangan no Shillong dengan hap leit hai no bat kita ki bri gedang tre dem banyak keran kam bat ni hadin kata